tubifurije umugisha w'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana, imbaraga z'Imana, ubutsinzi bw'Imana, ubudangarwa bw'Imana bibe ku buzima bwanyu. Hari ikintu kimwe iyo ntangiye ninjiye muri aya mavuta njya nkunda kugusaba. Ese ukunda Pastor Xavier? Ukunda uyu muhanuzi? Igisubizo ni yego. Aha, niba unkunda rero binyereke. Wacha mapendo ya maneno, reka urukundo rw'amagambo. Urankunda? Kora subscribe, kora share, fata iyi video yishyire ku mbuga nkoranyambaga ubaho, yishyire kuri Twitter, yishyire kuri Facebook, Instagram, yisharinge mu mbuga ubamo, hanyuma dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Kunshyigikira nibyo binyereka urukundo, kandi unshyigikiye bizatuma dukora ibintu byiza kurushaho. Icyo nicyo dukeneye, kandi ndabizi ko Imana iri bubigufashemo. Nkundira rero dusenge, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Wowe nkunda nshuti yanjye, Imana igiye kugusetsa. Umaze igihe ubabaye, ariko ugufasha icyemezo Imana ihagazemo. Ni naryo jambo mfite, ni ijambo rivuga ngo fata icyemezo Imana ibihagararemo. Mana, mu izina rya Yesu, urukuhagarare natwe kuri iyi televiziyo duhagazeho. Imirimo n'ibitangaza bikoreke kuri twebwe n'aba bantu bose badukurikiranye mu izina rya Yesu, amen. Turasoma Danieli, igitabo cya Danieli ibice 3, duhere kuri 16 tumanuke hepfo. 3:16 Danieli. Havuze ngo iki yemwe? Haravuze ngo Saduraka na Meshake na Bedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu iri butume tugusubiza iryo jambo. 17 niba ari ibyo Imana yacu dukorera, haleluya, iduhagaritse hano, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza n'amaboko yawe Nyagasani. Undi nashakaga ko dusoreza, umenye ko ariko nawe itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bahita basubiza ngo turishimiye Imana. Aba ni abagabo batatu, Meshake, Saduraka na Bedenego, bafashe icyemezo ariko mu gihe kigoye. Mbere yuko mvuga kuri iri jambo, reka mbabwire, mbabajwe n'abantu bananiwe gufata icyemezo. Ngo uyu mwami yakundaga Meshake, Saduraka na Bedenego, hanyuma ngo abakuyobora intara, mu yandi magambo bamugiriraho umugisha. Icyabayeho ngo bene wabo w'aba bantu ba Danieli, ba Meshake, Saduraka na Bedenego babagirira ishyari. Iwacu twagiraga umukecuru witwa Sinaruzanye Margarita, nkunda kumuvuga, umugabo we yitwaga Rumanura. Uyu mukecuru yitwaga Sinaruzanye Margarita. Impamvu mvuze iri zina niyi, ni ukuvuga ngo rwaje kera, ntabwo ari uyu munsi gusa. Ishyari ryaje kera, abarwanya abandi baje kera, abaharabika abandi baje kera, abagambanira abandi bahagurutse kera. Ngo barabagambanira kubera ishyari, ariko ngo bashaka inzira zose babona n'ahandi bababonera. Ngo baca ku Mana yabo, ngo basanga umwana, baramubwira ngo nta wundi muntu
ukwiriye kugira ikintu asabwa uretse wowe uri umunyembaraga ubaka ikigirwamana. Umwami yubaka ikigirwamana cy'izahabu ngo ahamagara abantu, atanga amategeko ko bahamagara abantu, bahamagara abakomeye, bahamagara aboroheje, bajya muri stade. Nk'uwajya muri stade yacu iyi nasiyonari Amahoro ngo bayihagararamo, ikigirwamana bagishyiraho, babwira abantu bose bari barababwira ngo umuntu uza kubutubarara araza kwitabwa mu itanura ry'umuriro. Rihagararemo, Imana yiyerekane. Fata icyemezo, Imana igaragare. Mama, fata icyemezo. Ndababaye muri iyi minsi, nubwo mubona ndi guseka. Abakristo bananiwe gufata icyemezo. Inzara iraza umuntu agasambana, ariko fata icyemezo ubwire Satani ngo nubwo ntasonza ntabwo nzasambana kugira ngo ndye. Fata icyemezo mama. Fata icyemezo papa. Fata icyemezo wa mukobwa. Fata icyemezo. Nutarakarira Satani azakugira agatobero, ariko fata icyemezo. Unanisikia? Fata icyemezo. Fata icyemezo, reka ubwoba, wacaoga. Fata icyemezo. Ngo baramaramaza, umwami arababwira ngo tugiye gutangira. Nimuza kumva amabubura, mukumva amasambuka, mukumva inanga zivuga, nta rindi tegeko rihari ribarengera, nukubarara. Nimuza kubarara nimurapfa, ariko nimutubarara murapfa. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo bajya muri stade aho bari bateguye, ngo bavuze amasambuka, bavuze amahubura, bavuze inanga, bintu birasakuza, ngo abantu bose bikubita hasi. Abagabo batatu, Meshake, Saduraka na Abedenego, ngo barahagarara basigara benye. Ntabwo nzi ikiguteye ubwoba, simama imara, Mungu atatenda. Haleluya. Hagarara wizere, Imana izakora. Hagarara mu kwizera, Imana izakora. Ngo barahagarara baravuga ngo kama mbaya, niba ari ugupfa, niba ari ugukira, iyo dukorera igaragare. Nimwumve abakozi b'Imana, nimuhagarare mu kuri. Iyo dukorera iragaragaye, ni ukuri kw'Imana. Iyo dukorera iragaragaye, iyo dukorera iragaragaye, iyo duhamagaye iragaragaye. Haleluya. Bashumba, iyo dukorera nimunyumve neza iragaragaye. Iragara demonema, iragara disisikinima, lanshe demonema, iragaragaye, igiye kwiyerekana. Bibiliya iravuze ngo abantu bose bikubita hasi. Erega ni wowe Imana ishaka wenyine. Wireba umugabo wawe, wireba umugore wawe, wireba abana bawe, wireba so wanyu, wireba nyoko wanyu. Ni wowe Imana ikeneye wenyine. Ni wowe Imana ikeneye wenyine. Ni wowe Imana ikeneye wenyine. Abandi bihorere, runaka yaraguye murekagwe. Runaka narinzi ahanura asigaye yaraguye, baravuze ngo arasambana, mureka sambana, ibyo biramureba. Wowe ni wowe Imana ikeneye. Imana ishimwe. Umva narekera aho ngaho. Ngo barahagarara, abandi bose baragwa, ngo abo barahagarara. Umwami araza arabasanga, arababaza ngo ninde wabategetse, ninde wababwiye, ninde? Baramubwira mwumva. Cyakora ntari narengaho, abaha amahirwe. Arababwira ngo reka mbaha amahirwe ya kabiri. Nimwoza kongera kumva ibintu bivuze muze. Baramubwira ngo umva mwami, nta mpamvu ni yatuma tugusubiza iri jambo. Ubundi aha niho nashakaga. Niba ari ibyo iyi Mana yacu ibasha kudukiza, umva ndagira ngo mpagarare kuri iri jambo rivuga ngo ibasha. Imana yacu ibasha kudukiza. Imana yacu ibasha gufungura umugabo wawe. Imana yacu ibasha kugukiza kanseri. Imana yacu ibasha kugukiza diyabete. Imana yacu
ibasha kugukiza sida. Imana yacu yahandura kansa mu mubiri wa. Imana yacu ibasha kuguha umugabo. Imana yacu ibasha gutanga agakiza. Imana yacu ibasha, vuga ngo ibasha. Baramubwira ngo Imana yacu ibasha. Mama, Imana yacu ibasha kugukura mu bukonde. Imana yacu ibasha kugukiza umugongo. Ya, Imana yacu ibasha kugukiza sima. Imana yacu ibasha kugobotora ururimi rw'uwo mwana akavuga. Imana yacu ibasha kuguha umugisha, ibasha kuguha ibyangombwa. Imana yacu ibasha kugutuza aho ngaho muri Amerika. Itangazo, vuga ngo irabasha sha. Inyegenyezo uvuga ngo irabasha. Simbuka uvuga ngo irabasha. Imana irabasha. Imana yantoraguye muri ruhurura. Bantu bazanwe MTN yakoreraga hano Kacyiru. Ubuhamya nkunda kubutanga kuri Radio Umucyo. Mba ndi kuri Radio Umucyo buri wa kabiri saa moya. Mbabwira nabwiye abantu Imana yankuye hariya kuri iriya ruhurura. Niwe imyanda yo muri MTN yose yasohokaga bazanangurire mbakoreye publicité. Niwe imyanda yose yacaga. Hanyuma hameraga ibitika by'amateke. Amateke murayazi uko biri kose muri Abanyarwanda. Aho uri hose ufite aho Imana yagukuye. Biriya bitika nkabisoroma. Biriya bibabi by'amateke nkabisoroma nkajya mbitekera mu gice cy'idebe. Asifiwe Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ibasha. Iyaturinze ibasha kukurinda. Iyabanye nawe cya gihe ibasha kubana nawe. Iyakurinze muri cya cyobo abandi bari kugwamo, abandi babatamo ntibazamukamo, ukava mu ntumbi ukazamuka. N'uyu munsi basha. N'iki kiguteye ubwoba? Baramubwira ngo umva wa mugabo we udukangisha itanura. Imana yacu ibasha. Benefo. Imana yacu ibasha guhindura amateka. Imana yacu irabasha. Ntabwo nzi igihe umaze udafite umwana. Imana yacu ibasha kuguha urubyaro. Imana yacu ibasha guhindura amateka. Imana yacu ibasha kuguha umugore mwiza. Imana yacu ibasha kukubakira urugo. Tera haleluya. Baramubwira ngo ibasha kudukiza. Ntabwo nzi ikibazo ufite. Uri kwa muganga urimo uranyumva, uri mu bitaro urimo uranyumva, ugiye kujya mu Budage kwivurizayo, ugiye kujya muri Kenya kwivurizayo, ibintu byakuyobeye, abarozi barakuroze, amahembe barayakoherereje, ibintu byaragucanze. Hari kumva itangazo rivuye ku ntebe y'ijuru. Yewe wihebye we, yewe wumva ugiye gupfa, yewe ubuzima bwacanze, Imana ibasha guhindura amateka. Yewe udukurikiranye kuri televiziyo Umurage wa Bera TV, umva itangazo. Imana yanjye iyo mubwira, iyo abanye nanjye, ikorana nanjye, ibasha guhindura amateka. Reka dusenge. Bintu byaragucanze, bintu byarakuyobeye, urumva wabuze hepfo no haruguru. Umva itangazo riturutse ku ntebe y'ijuru. Imana ivuganye namwe Banyarwanda. Imana ivuganye namwe bari muri Canada. Imana ivuganye namwe bari muri Amerika. Imana ivuganye nawe. Wewe wabuze ibyangombwa, wewe wabuze igisubizo, wewe wabuze urubyaro, wewe umushomeri, wewe wabuze akazi, wewe wize ibintu bikanga. Imana ibasha. Haleluya. Ibasha gukora. Mana turagushimiye kubasha kandi kuje gutabara aba bantu mu izina rya Yesu. Ubwo ubashije twakiriye ubushobozi. Urakoze kudutabaye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.